Lirio ititanap. Pinapalabas. Nagsidaaw launay ni Senyora Lorna itinaamuan na kinatao ni Jubilarde. Di na ninamnama ati anak day di Olivia ket iso ni Jubilarde. Ngam agyamyaman unay daytoy gaputa saan gayam anatay day di amaladaga. Inyawat na ngarod ti amin anak gadan ti asyenda ni Senyor Juanito. Ken impasublat na aminan nga inagaw day di Senyor Pedro asanikwa ni Senyor Juanito. Nakigtot met ni Alex idinamuan na daytoy akinapudno. Ket nakuna ni Senyora Lorna ken kuana anas ken ngagkiddaw iti pamakawan. Iti sabali a bangir maturog kuman da Ursula ken Libnos. Idinagdamag ni Libnos ken kuana may papan iti dakkel agatad anakita na iti pagikikan iti kawas ni Ursula. Itagagayem adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Lirio ititanap. Itag mo kanya ti kwarta, auntie. Naisubli ka ni Alex Liberio. Libnos. Ikwa. Pangaasim. Tadi ka kumagumura, maipapan iti day taabanag. Saan na kumakagura ah? Pangaasim. Auntie. Iti ipapan ko, ijay tsindaan. Nangagaw kadagiti tao ana ibalot kano ni Alex Liberio. Kat, gaputa kayat kong atakwatan ti pudno. Napanak iji pagbaludan. Kat, pudno gayam anak kabalod. Kat, iso ka talaga, jay nakamuleta. Wow, nailawan ko nga main anadakamat tinagan mo, akrisanta. Pinilit na kamangipudno iti amok, maipapankan ka. Iso naibagak ngitan, nga inispal ka kun patay. Kasta unay ayaman na, kun ragsak na, iti imbagak asibibiyag ka. Kaya't nakaamakita. Tap na agkid daw iti pamakawan mo. Awan ka no tropa na nga isarang nakun ka. At tap no makabayad iti nagbasulan na nadagsan. Nang tad iti dakkel agatad. Libnos. Unjak kumaawatan. Ngam talaga nga impilit na. Idulin ko kano, katjak ibagbagakan ka, ta sigurado agumura ka. Orayan niya ti aramidan na. Saan na mabayadan ti basol nga inaramid na kada kami sa nga pamilya. Kat oray pa itad na amin na kinabaklang na kanyag. Saan na nagtama pa subli ti biyang. Nagiti patpatag ko. Libnos, agpapainit kagayam dito'y paraangan. Anya itatipanggap mo? Isublim ka diti kwarta ko ni Alex. Mapan ka, ije pagbaludan. Saan? Diyak kaya't makita ti panagrup-rupa na. Nga oray iti kano man. Kan oray da kayong Auntie Ursula. Diyak kayatin amapan kayo pa'y iji pagbaludan. Ha? Ay, uwan. Uwan Libnos. No day tati ko nam. Pagyaman kami kada kayo. Kumusta ang tulangan, tine Alex Liberio? Uwan ka katsa! Bayan nyo, taidanon mi day takan kwa na. Ingkari iti ni Sir Alex, ikanak iti chocolate. Tapno maraman kuma. Di kagda nagbasang. Tamawarasan kayo amin iti chocolate. Aduti kayat ni Alex nga itad kada kayo. Urayin nyo lang nga mayawaras kada kayo, ha? Yay! Sige! Agpila kayo lang kakapsa! Tunggal may sa abag ngawatin niya!
ato ti kargana. Kat sabali mo dagiti awatan dagiti ubeng. Agyaman kami, abaw! Agyaman kami ititulog yaw! Ay na sinyora, nagganas ti mangyawat iti tulong kadagiti ubeng. Nakitak tiragsak iti rupropada. Agpipin na sikat da iti nawat. Wan, Mercy. Pudno day ta. Apresyarak dahito ang napanunot ni Alex, Lola. Kaya't ko nga ituloy dahito para kinukuha na. Nasaya at nukasta, Barok. Maragsakan tayo may sana singit agayam ko di nagtipunan. Naragsak dagiti anak na nakaawat iti tulong. At dagaya gayam mo iti nagtipunan. Wan, Lola. Iso ni Nanding. Sigud a biktima iti pagminasan. Isuda dagiti kakadwak iti anay balog ijay. Ket isuda iti kasingidan kanya. Kastagayam. Ngayon magsubli akto. Takayat ko nga awisan nga agsubli ni di asyenda. Sige, iho. Addakan ka na ita. Noan niya ti amom apagsayaatan ti padam a tao. Aramida. Wan, Lola. Itulot kami di farmhouse. Sakbay nga agawid kami di mansion. Nakaturog ang dagiti kakadwak dito selda. Katsyak. Sana ka makaturog. Gapo iti panang pampanunot ko iti impod no kanyak ni Lola. Ni Jubilarde. Iso ti anak day di Olivia Liberio. Nadagsan ti nagbasulaken ko na. Ket jak ammo no mapakawan nakpay. Diyos ko. Ammom no kasano ti panagbaliw ko. Ammom no kasano ti pudno a panagbabawi. Diyos ko. Si kalangan ti makamoy ti riknag. Iti puso. Ket ammo. Wagas mo da ito'y apan nakaibalot ko. Tapno agi karwak. Ngamjaklat tagsarday ako mamangkan ka. Diyos ko. Asapay la kuma. Tama pa kawanak ni Jubilate. Kat dagiti amin ang nagbasulak. Kidawat. Asika ti mang tartarabay. Ken mang bendisyon kadakwada. Apo. Ket nuan niya pa iti panusak. Gapo iti kinado ti basol ko. Sika ko man ti makaammo kanyak. Diyos ko. Kumusta kan, Jubilarte, Barok? Nasayaat mo, tata. Namuak ti amin may papangkan ka. Si kagayam ti pudno nga dadara na Aliberio, Barok. Apo na ka day di Senyor Juanito. Tata Sotero. Barok, pasensya ka na ka saan ka akulo sa nasarungkaran ni Jimunti. Gaputawan sa bali a bambantayak kan as-asikasuan. Nuti ni Alex lang. Maawatan kayo, tata. Ket, nagasatlawanan ni Alex. Pada kayo nga amana. Amangay aywan, ken mangipatpatagkan ko na. Among Jubilarde, itinamisan, kaya't nakaasarungkaran ni Jimunti. Nakalugan kami ay di tibos ng agpasudad. Yan. Kalat mata nagbabawi. At di maba kami matlaing ni tibos. Ha?
Saan nakanugaya makabalanti at pakitakan ka? Gaputan na amiris na. Nalabit na di mo mapakawan. Gaputan na dagsan tinagbasulan na kan ka. Kan mabain nga pakitakan ka. Jubilarde, Barok. At nakadipay planom amang balas iti anak ko. Awanan, tata. Si babalo din ni Alex. Kat ikarkaronan tinagbasulan na. Agyaman na, no awanan ti panggap mo nga agibalas, Barok. Agtutukan ni Alex iti pagbaludan. Nang runa, takas jay pa iti sasaadan na. Naputad ti may sasaka na. Nasaysayatan nga da iti pagbaludan. Ngam ti matay. Barok. Adda kayo mangipatpatagkan ko na, Tata Sotero. Iswa, saan nga ro darumbang amatay? Nasaysayatan asarsarong karanyo di pagbaludan. Ngam ti pulos adiyon makita. Ken maysa. Jak kayatan ti pumatay. Jak kayatan ti agbasol iti padak ataw. Kang runaan na iti Diyos. Kumusta kan, Alex? Nasayat, Padre. Kumusta ti building? Nalpas ka din? Uwen. Dahita ti may sa gapuna no apay ngay mayang. Tapno'y pakamukan ka analpasan. Nagbit mo tan, Padre? Una, gaputa ado ti trabahador. Nakagatda, ken agtitinulong da amin. Ken adamat kwarta amadadaan nakautak. No kasta akurang ti materyales. Maragsakan ak iti dayta, Padre. No adda pa'y masapul yu iti simbaan. Di kay bumdeng amang ibaga, Padre. Uray sana sakti pangibagaan nyo. Mapan kayo latay di asyenda. Ta sigurado adi na kay paayan ni Lola. Agyaman ako na Barok. Kaya't iti mabiit, mangmisak para iti blessing ang maangay. Sayang. Adda ako mamat iti daytang aldaw. Ngam, sana bali, Padre. Naragsaka kon iti daytang ngayong pakamuyo. Ket agyaman na ka, Alex. Ni Apo Diyos timang sopapak iti kinaimpag mo. Anak, itay pa ket kita nagiti ladawan nga da iti diding Tatang, kunan ni Auntie Mercy, lolo kan lulak ka no dagita da iti diding. Pudno day tanak ko. Ay, Napudot ang tidigos mo, Paul. Umay kan, tagdigos ka. Nay, kita amat gayam dagita ladawan da Senyor Juanita, oh. Wananti, guwapo ni Lolo Juanito. Uray ni Lolo Lito. Wala. Ay, Senyorito Jubilarday. Saan gayam ang nagbidot ni Chayaw? Karup-rupam at talaga ni Manong Litaw. Nakuna na iday nga amangan no kabsat mao ni Manong Litaw. Tagayam, isaw ti amam. Kasta? Karup-rupam gayam. Ay na, nabayag gayam nga amam ti kinapudnaw, ngam inlimod mau. Isumot lagayam, anak ko nam iday. Asa anak a pumampanaw dito yung mansyawn. Gaputa agsaya ataktaw. Kagayam, sika magtipod na ang akin kukway ti mansyawn. Ket agyamanak tapod no adi ka pimampanaw. Ket gaputa nagtungpal ka iti dayta abilin ko idikin ka. Ikang kanto iti gunggunam. Ha? Ikang ka iti dakkel agatad. Ken ingatok ti sweldom. Ya! Ya! Kastoy gayam tiyag sa kayo ti kabalyo, tatang.
Nagmayat! Kayat ko! Isuro na ngag kabalyo Tapno ore may sakit kabalakton! Wala na ko! Isuro ka! Ang may tatagdadamo ka! Agkasakay tapaylaan! Tapno saan ka matinag? Sa di na ti papananta, tatang! Isublitan da ito kabalyo di kwadra! Tagda papananta! Sa di no? Mapantay di tanap! Hiya! Hiya! Nabanlog tatang! Itala nga sa mga atak iti bantay! Sana balay. Nakadanon tan dito'y tanap, anak ko. Wow! Nagpipintasan dagi di sabong! Naayatan na nakakita ka dagiti sabong tileryo. Surutat man langan. Ita ka kadilangan nakakita iti kasta sabong, anak ko? Wen tatang! Ala, umay ka. Agtugaw ta dito'y karuutan. Tanda istoryakan ka. Oh, nakatugawtan tatang. Anya ka diti istoryaan? Amo man, ha? Dito'y adisuti mo na nagkitaan may di ka ni nanang mo. Napintas ni nanang mo. Akas iti kinapintas dagiti sabong tileryo. Kasta ka di tatang? Sayang. Kaya't ko kumamot ang makita ti inak. Nimpin mo sa'y matgaya man. Napintas ti inam, anak ko. Nasam nga agbado iti bistida apuraw. Ket, ad-adda pa'y nga agminar ti kinapintas na iti kasjay akawas na. Kasta ka di, tatang? Ket, dito'y tanap. Dito'y anagrusing ti ayan-ayat ni. Dagita sabong tileryo ti makasaksi iti ayan-ayat ni. Ay, nagmayat gayam ti pakasaritaan nyo. Ngam sayang, tawan matan ni nanang. Sayang, tatang. Sapay kaya't ko kumamot ang makita kan maarakop. Sayang. Libnaws, mapan ka kadimanan, ijay tanap. Wan, auntie. Kaya't ko asarungkaran dagiti sabong tileryo. O sigay, mapan ka lata. Ngam di ka kumamarabyan Wan, auntie. Agkita nga tan da Jubilarde ken Crisanta iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwana dinggan ti tallulangen na paset ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Tinapalabas sinarungkaran ni Padre Sebastian ni Alex iti pagbaludan ket impakamuna analpasen ti building a proyekto na. Maragsakan da ito'y gapu iti dayta nga impakamu ti padi. Iti sabali a bangir nagturong da Jubilarde ken ti anak na ijay tanap. Inistorya na iti anak na ti may papan kadakwada kini Crisanta. Kabayatan na nagpakadamot ni Crisanta kini Ursula amapan ijay tanap. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Sige, mapan ka lata ijay tanap. Ngam di ka kumamarabyan Wan, auntie. Hindi ka kumaagbaybayag unay ijay tanap, Libnos. Taamangan kit dimet, no adda maisarong ijay aluko a tao, kat makita na ka. Delikado. Nabayaga kun iti dayti adiso, auntie. Nairuwama kun ijay tanap. Katawan ti pagpaggadak ijay. No pay kasta? Agtulnogak lata iti bilin nyo. Nasaya at launay. Alang Roden, sumalog tan anak. Mapantay di farmhouse. Ipasyar kita yung dalulam alorna. Sige, tatang. Kaya't ko ti mapanijay. Ala, umay kan. Tatang, kaya't ko ti man iti adu a prutas. Nakitak namin nga adu tinalum a prutas a nalabasan ta. Mabalin ti agpuros. Di kagdanag anak. Apa man na makasangpot ta di asyenda. Agdiretso ta iti ang dagiti mula prutas. Sika na mismo ti agpuros. Kalpasan na, mapantay di farmhouse. Sige, tatang. Kumusta kayon, sabong dagiti Lirio?
Makaayayo kayo aboy-buyaan. Maris po raw dagiti sabong yo. Nabanglo ti ayam mo umyo. Makapabangar itirik na ti buya yo. Ngam. Sayang. No kuma, tas si bibiyag ni Jovelarde. Isu kuma ti katuha nga umay mang sarsarong kari kada kayo. Ngam sayang. Kay di ka ano man. Jakton makita. Si bubukal a pamilyak tinapukaw. Katda kayo laang ang tinatda alimliwag. Sabong dagiti liryo. Senyora Lorna, apayasan kayo matinarumwa dito si Lydia? Or-oraya karumwa na kayo amapanmangan. Ngam, di kay matlarumwaran. Chayong, kayat ko laang ti uminom iti gatas. Pangaasim, tamangyag ka dito isilid ko. Oh, agot-ot ti barukong ko. Kimarumanan. Oh, aburay kayo, senyora. Adda ka dirikrik na inyo amaday. Awan, kayat ko laang ti agin ana. Ala, senyora. Amangan mat no anda saksakitin nyo. Ibagayo tapno ibanda kayo iti ospital. Awan, ti sakit ko. Ana, yalaan na kuma iti gatas. Sige, senyora. Mabitlaang. Saan la gatas tiyag ko? Uray ti taraon nyo. Masapo, lamangan kayo. Anti Chayong, ayan ni Lola Lorna. Ited ko kumadag ito'y prutas a pinurus ko. Ha? Naloom amin dag ito'y amangga kan papaya. Kasta aya, barok. Mala, umay ka. Takuyogan kay iti silid ni Lolam. Adda ngamin iti silid na, kat agin ina na. Chayong, siya kung timang kuyog ko ni Paul. Mapan kami iti silid ni Lola. Ala in kayo nga rodan, senyorita. Si kamot, Chayong. Kung nakadinak awagan iti senyorito. Jovelarde ko namlatan kanyak. Kas iti sigod. Ala, no iso ti kunam, Jovelarde. In kayo latan iti silid ni senyora. Jovelarde, apo. Bakit akon? Kat saan tayo nga igem tibiyag tayo? Amangan no iti masungad nga al-al daw. Kat ipulang kon tibiyag ko. Di kayo kumagsaw iti kasta, Lola. Kaslamatan ibagbagayo amatay kayon. Diyak kaya tadaggan ti kasta. Amom, awanan ti sapulak. Nakasagana akon amang isubli iti binulod ko abiyag iti apo. Daragsak akon amatay. Gaputawan meten ti makitak aparikot. Saan, Lola? Di kayo kumagsaw iti kasta. Numaditirik na yan. Ipakita kayo iti doktor. Saanen? Awan madi arikrik naeng. Agin inanaak laeng. Lola. Barok. Awanen di pagtanagak maipapan dito'y asyenda. Kan awan meten pagtanagak kan ni Alex. Gapo tanapudno iti panagpanpaliw na. Kan agtalekak kan kaiho. Si kalaengen ti makaammo iti amin. Lola, apay ka di kastamot ti bagbagayo. Naragsak akon amatay. Ay na, Jovelarde. Sipod nagnaag dito'y farmhouse ni senyora.
Addan nadlaw ko kinkuana. Ha? Kasla ang kakapsot no daduma. Kun taptapayaon na ti barukong na. Ngam inton damagag. Una na, ngawan ma di arikrik na, na. Anya? Kunakpay, ako yoga kiti doktor. Ngam, kunana, anapan nugla ka na. Katagina na laang. Amangan mo't no, da sakit na. Wing nga rod. Ngam, di namat ibaga ti husto. Saan na kaya't tagpakita iti doktor? Kaya't nalakan no tiyagina na. Iswa, di mo baybayan, Chayong. Wan, jubilarte. Ala, inak mangayab iti doktor amang taming kankwana. Nasaysaya at pay Itamat lang, mapanak iti ospital. Mangkitak iti doktor ang mabalin amang taming kanilola. Ay na, imay imbaga ni Jubilarday ang masakit ni Senyora. Wan, Marsay, agkakapsaw ni Senyora. Ay na, idi pa'y laang akasta ti madmadlaw ko kinkwana, Chayaw. Ngam no kasta adamagag ti makagapaw, kuna namat anaban nuglaang. Kat no kunakmait ako yugak amapan agpa-check up, di namat kayat. Agina na kanulaang, tanaban naw. Wan, kasta ti ibagbaga na dito. Ay ngam, amangan kitdimat no ilimlimad na laang ti marikrik na na. Ungraw, anya ngay ti serbi ti kinabak nang da, no saan damang ngagpagas. Isumat! Ay na, Chayaw, panunutan na kumama ti salunat na. Sa bagay, addan to doktor, amang kita kan kuha na. Wan, orayin tayo ida. Anak, no anyaman di ka sa pulam, ibagam na tahuan, ipaay ko. Mabayin akon kada kayo, tatang. Awan, ti pagbahinam, tama anak mat. Naragsakak ngagserbikan ka. Saan nakabinaybayan, tatang? Adda kayo akanayon nga umay mangliwliwa kanyak. Kan mang patpatib ka rin ti pakinakam ko. Uwin na, tamok mga tanarigat ti biyag ti may sabalo. Kahit nagsingsingpit ka kumangarod lata di ti pagbaludan anak ko. Sapay lakuma, tadumtang to ti aldaw amakarwar ka. Baro, anya ka di tinapasamak ditoy. Apay kasla nakaserseryoso kayo amin. Mang Sotero, ni Lola, adda sakit na. Anya ti sakit na. Kuna ti doktor ang masapol ka no maipan di ospital. Tap na ma-check up na imbag. Mangam di na kayat. Ken pinapanaw na dagos ti doktor. Anya? Iswa ka sa retak manan ana imbag ni Lola. Tamapan kami di ospital. Nang tadlang ti doktor iti tumaran na makatulong kan kwa na. Sige. Duwatang arod ang mga lukoy kan kwa na amapan ijay ospital. Saanen anasken amapanak ija ospital. Una yan adaan agyo aya. Kunakmet kada kayo. Akayat ko laeng ti aginan Senyora. Saan dak apakadanagan? Tanapigsa akton inton bigat. Pangasyo, Lola. Kuyugan na kayo kani Uncle Sotero ang mapan iti ospital. Saan? Basta timakunak. Naragsak akon. Gaputan na urnos tayon. Awanen ti parikot iti tunggal maysa kada tayo. Jovilar de apok. Pakawanem ko man ni Alex iti ado ang nagpasulan na kan ka. Pakawanem ko ma. Diyos ko,
Nabayagan da ito'y amarikrik-nak. Ti panagsaksakit, ti barukong ko. Kat italaang akimaro. Diyos ko, no itan ti kanibo sa anak. Itulok kon. Naragsaka kon amatay. Gaputaawanan parikot kada Jubilarde kan Alex. Awanan serbi ti panagpa-check up ko. Taambok matlaang aday tuyan ti ipatay ko. Amuklatan nga amangan no breast cancer da ito'y. Gaputag na namatan ti maysa abarokong ko. Kanlimtag pay ti maysa atakyag ko. Diyak lain padlaw dayta iti doktor anang check up kanyak. Tadyak kayat amaamwanda anadagsan ti sakit ko. Diyos ko, awaten nakuma iti pagariyam. Kat ipaay mo kumatikapya kada Alex kan Jubilarde. Apay ka di api na ayaban nak dito hardeng Jubilarde. Kat nay rabi ayn. Anya ti aramidin nyo di daw. Mercy. Sikati kabayagan anak adwa ni Lola. Sipod nagnan ni Lola iti mansyon. Sikantikat kadwa na. Wan, siya. Apay, saan mo ka di anam-amuan ti mapaspasamak ka ni Lola? Kinapudno na. Idi pa'y laang nga damadmadlaw ko kunkwana. At dapay iti na minsan, anatali mo daw iti kataltalunan. Kat inasikasaw daman ng Rita. Ah? No daddo mamat, at dalatan iti silid na. Kat di na kayat nga ilukat tiri daw na. Iso ajak mo tan agpilit asumra. Agkakapsot iday. Kat namin adumetan ngayon bagak ako yugak, tamapan ko magpa-check up. Ngam ko na namat nga uray sana. Gaputan na banugla ka na. Kasta ka di? Ay na Jubilarde, saan dak ko maapabasulan Takanayon ko mat nga alukoyan ni Senyora nga agpaduktaur, ngam di namot kayat. Kuna na nga awan ka no, ti pagdanaga. Saan ka apabasulan, Mercy? Ay, una yan ni Senyora. Kunak ngamin iti agpakita iti doktor, ngam di namot kayat. Anya ngay ita, makapadanag matan, Jubilarde. Inton bigat, ipantayo ni Lola iti ospital. Kaya't naman mo no saan? Paul, apok, inton dumakal ka, agsingsingpat ka ha? Saan ka kuma nga agbalbalin, abad boy? Wan, Lola? Si Kanto, ti katulungan ni tatang mo dito asyenda. Katlaglagi pam kuma, apok. Ano si Kanto ti mangimaton iti asyenda? Saan ka kuma nga agbalin anauyong kadagiti trabahador? Wan, Lola? Ipatpatag ka, Paul, apok. Ipatpatag kayo mat, Lola? Engkanto ko masarungkaran ni uncle mo nga Alex. Ijay pagbaludan. Ha? Uncle ko nga Alex? Ijay pagbaludan? Wan, apok. Ingka ko masarungkaran. Wan, Lola? Jubilarde. Apay nga adda ka pailaang dito'y silid ko. Rabiin. Ingka maturugan, apo. Diyak makaturog, Lola. Kaya't kayo bantayan. Diyak kayat nga adda kadwak dito'y silid ko, apok. Iso amapan kan iti silid iti anak mo.
Tamaturog kameten. Amangan no agur-urayan kan kanipol. Lola, Apok, laglagi pemkuma. Ipat patag kayo amin. Katikayat ko, awan ko man tigurang-gura kada kayo kan ni Alex. At daitan iti pagbaludan, kayat ko apakawanem ko man. Pakawanem ko man ni Alex Jubilarde. Sige, awito mo day tamay sa atray tsayaw. Taing tapakanan ni Senyora. Wang, pilitan ta amangan. Tagatas lang ti papaw nagna. Lugaw ti linuto ta akanin na. Kaya't namit siguro akanin day ta. Kun naimas pa'y. Wan, Marcel. Sige, ipantan iti silid na. Marcel, nakaturog pala ang ni Senyora. Wan, sige. Idisutan ti tray, tariingan ta. Senyora? Senyora? Bumangon kayo kuma, tagar musar kayaw, Senyora. Senyora? Ha? Senyora? Apay? Ay, natsayang! Apay nga naglamintima na! Naglamin ka? Tsayang! Kitaam na, senyora! Saanan nga ako mangangan! Imposible! Senyora! Senyora! Abing kayo! Senyora! Senyora! Anyapay ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen ti dualangan na paset ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Lirio, iti tanap.